Meghalaya la don lang ka benta ka bakraw ka jingyo rung jong ka India siya ka AFC Under 17 Women's Asia Cup ka banlong ha China hau jemang arhajapan rio na markila don hadu arngut ki thayile kai bakin sai na ka jala ha ka kenhuan bakin thup ya ka Bonifilia Shulai bat ka Lisha Lingdo ke jingyo rung ke India siya ka tega limpung ka bahetam hadoba Asia hadien bon posnam ka day hadien bakila lapan pelim no ya ka Uzbekistan da ar la kawai haka jingyakun ka bakadu ka balong hakani ka snithoding hadolen Umar Zakaf Stadium Abhishek Kyrgyz Republic nakalyang umintri sarkar jela ba sanbor shulai mariatip ba ka kinhu ni le kai ka India kalwan pai shalakari bat kumjo pakite ki thai le kai ka jela kin wan pai yeng ka siublei mardor ula phapen ben ban priang bat pen ko buram yaki ha shiteng lenti yakani ke jing priang buram la pelong ha Orchid Lake Resort kabadan ha umyam ha kaba la wan ban sakilang de ki bahye ngasam jong ki ni ki arngut ki nongi le kai ringkat uba sanbor komukongsan bat ba walam khongwer uba pen bet pen biang yakani ke jing pen ko buram ha kani ke jing pen ko buram uba sanbor ula ai tiru da ka song pisa kaba mar Sanpo hajar tingka syakini ki arngut na lor ki beki jing ai sngopa Malaysia Indonesia Indo ina boro arngut kidi ki players la select na po India pan nikmat ya ka India ko ka AFC Cup tournament te onui ki omba ki lawan pai ki wan City outcome dari kenapa ini yang training camp. Dia mengelayakkan bagi kami ada nanti di yang bawa dan pedang menurut ini. Kita jarang kan kita kali ke siru hibar kan kali yang government lu sekolah bergerak. Dia kita gimana fokus dia tentang armut ini. Gimana Shasila State Bank India, and represent the India. The rest of players can give every part of India. And you look at the sorong thing that you organize don't have any minute, but you actually current telephone, but you bank there like bank the Philistine yaki, man give you room and see him, the gym Philistine, I mean see you yaki begin a lot on the bit, and the trading company to keep it chat, you let the action of the tournament next year to China. Dia ngalalong on behalf of the government ni, the life you create ni, tiang kebun kam tahun tiang ini kai, dia kai wakil saya kebun kam, berarti jingai subah membantu, baru kan bisa marsan bawah aja, kalau nggak sobat air beliau ya chief minister itu ni, baru ya bawa presiden tingsong baru chief minister, baru ya ke parliamentary affairs department. Bahkan itu bisa kali nak discretionary grant, kaba produk mereka, kaba niyo ya final approval na iba, presiden Thompson barong minister, baru rupumut di MLA apa macam dia niyo produk cisne, nak kata niyo ang discretionary grant, kaba kibik dan kambat berkerja, katakan di cimut, pada ya kadang marsan kuada ni anda di grant joko government. Kapag alaay seboro jongi kin riu kumut yang beli. Ini ba konrak sama chief minister baru iba wailat mikis sila warung sama cabinet minister warung sports minister kaba kejaran satu yang sundi ngalapan create on behalf of government on behalf jong konsensi ke jongar tuju nama taga jongki dan ini si miki susu ko ngak ora na buro. Jadi syuat itu bi kepag bayang asam ya ka state ke jelai tu bro koi. Jadi, nakaliang government lu kan sedang, kapa bawa ilah mikir je kan, udah samla, buat tweet apa je lekai, ayo ya kan, ban ke sport sempat dan but very soon nakaliang government lu insa Palestine, ya figuro, ya kebetulan hot nya cuile kaki bekerja kat bumi juga dekat Siro Hibar, tinggal elek nakaliang mijonga, bagi nong perusahaan mijonga, but on behalf of government lu insa. Penting officially siapa kiba iba semju anu kisamla helakat
but accordingly ni har sadar kat atau bagi senang ia membuat bagi filling station tak kita ini itu apa dia share bagi dia ski berketiga ski ke bang parang joyous moment kami kali semua ni fisiki hadu keniga por ba New York ban lek ban ni Camden di Jimal misal tengah ibu badan niru pediang brom ini ni semua Manchester te ka Johnny ba ni stang te kalong ni Shakot Trail ban apo Bangalore ban Don Camp Sibanai ban lek akan ke bentak SAF Championship under 17 ba hakaturuk ni long champions nila kay pasya ka Bangladesh, Bhutan, bat ka Nepal. Te hadin ketupat ni kemyo hiraban wanjeng ni continue biang bat ka national team ban prepare saya ka AFC qualifiers ka ba ni dang suwan mental kay na po Kyrgyzstan. Te hapo Kyrgyzstan ru ni kindo ka Uzbekistan bat Kyrgyzstan bat barakat artili game ni job ala kawai. Te limba gitu kijing job atli ni di ka team ka ba top ka group te ni yo ban qualify ka AFC Championship under 17 ka ban salong ha po China 2026 May te hadin kaniru ni yo wanding try tang steo arteo te ni update biang sa ka camp ban prepare na benta ka IWL ka ban na kay na po Indian Arrows but na benta ka AFC te ngiru ni snowman ba New York ban mi na kaneka state ban penuan raknam ban rak kerteng ka state jungi ba nga kermen ru ba kidang bon I kina tiba la ban koy hadu kaneka kerdan ban kinang tres samso te ngiru ni semua komen ba ngidan dengkat ban ka team balong ka ba mingkong ka team under 17 ka ba qualify ka AFC under 17 championship te tang katay baseball